Abebembezi baza kutahira omwanya ogwo ogwanya Kinengo bwanyuma amakuru gagutwashuhwiza TV wese agarukoreka umwe omu bantu kushuka itaka omu iziba ry'abatura kuruga omu byaro bishatu bahaguza ati n'urutoki twashiraha atona atinza kwata ashuko umwana kano gwarinda kano gwabindeba ubwo museki gamushanga yamba yatatsinyo ari ara karatari umwanya tugweye tuvogera ekikuru ky'abantu wano kwe kumanya nanyini ttaka lino mu kusooka si kumanya ani yasima ekidiba. To do what? We are going to investigate our case as it is. Tujja kubayita mu statements zamwe to attaching. We are going to go both civil and criminal. Ibyarebe harimo mwere Nyakinengo na mukuru konka bona tinayine echandiko kikwereka obwa ownership ahitaka so nsho twahendera tukugira ngo itaka rugume nko kuriri okuchondoza kugenda omisho stated ko egume nko kweri hatakagira omuntu wena owaza kore sitaka kuhisa obuturachondezeje tukafuna history kurugo mbantu bakura babire baruho tukamanya mukama witaka wenyine no katefwe tulaga ziri tapo zibogera mazima wali wamaze wegabula nakubiri satu bogenda wona omusajja abadde ayogera Ruhinga bogenda siringi bitano ayina mulirano naye ayina ettano bogenda ente amaze nusu lukumi kakati nganze kikumi kiyimbuze lukumi lunafuna ina wotaka na yale deti wandiko kiyakulirako bachanga kare abantu banzoge ngo myonyi nguna abakini bajangula kwa amazima garugo government n'abantu umuntu ayina amagezi mu mutwe tasobola kutamaza tasobola kuvuga kidiba cy'abantu at family at first magamba Ruhinda konka we have brothers we have sisters bona barahano mbareba baruhaha twena kwasharamu osi yasharamu kugira ngo itakera baretse kuzo umuntu warukozesa nomwe so far gime ko kuriri until further notice tino kuzuranza bati kukwata wenga gukora ki kore kintu cyone until further notice ndi wayabaherize mbwene byenyuma tibagwenda kubihurira abanyebeme abona atabaza abebembezi basharamu okwegariza omwanya ogwo obu nokuchondoza kurugumizamu twaza omurishema Almother Care Kabuhe Daycare Nursery and Primary School uku barambuza omulino kwasibo mu butongore ekyombeko ekyabayombekirwe ubu bakwatireho aba Bank of Africa. Ezi ni classroom blocks na multipurpose hall erashitamisa abana abarukurenga omuri bishatu simarahanga habwa support y'abatire etwayombekise structures zirya harkabuye Almother Care bene baze twasente zombekere multipurpose hall eyabyana bakuriramu kana no kutungeramo fellowships ibintu byo kushomana bikuru munonga especially abana bamba kuri abakubani bo ba leaders bitu aha cyo misho bakwamba tambuzi hanga litu so ni kikuru munonga ngo abana tubateko mu mashomero twinakora na amani Bank of Africa ni gamba ngo abana nka future kuja maiso twinakubatekamo amani gate gona so Bank of Africa yeteire harubaje kumikinga shwato kwa sente is takusera abana basasurira kara Canon Freedom James hariho byonje kushaba abazire bago mushede mu makoko bazo multipurpose hall mwenu mbaye support abana bona mbareta kandi tubakireje